Hatu pisngo ba kajing im kalakut lan. Kublay yapi baro para banget. Mentah kasngi kani ka video kadai kajing khot ka ba gerbang yapi. Ngatip ladon napi kibasngap mentah kibalamong ha kidonut. Lesi pilas ngo baka pertay kalakentat yapi. Lesi haying hakakam lani wat ha ki paralog ru pisngo kumba omdan basngo tu ya kajing pang donut jongpi. Wat skip ya kani ke video Henry to sngap bat yaisha shipor bat nga da kani ke jing duai. Bat skobha sngap hadu ke bakut. Namarba ublay udan ke jing sngan ke bakrau ban ai happy menta kasngi. Kajing sya akan taj kadai kajing pang kabakat do tam kaba ubriu ula ban man. Kapenlong yapi ban sngau kumba pim dan dor AA. Henry sngap yakani kaktien jong ublay nakasam lai pusaw katpra kaba ong utray udan hajan kibapad doonut bat usius pa ya kibasdat mensium. Haba pisngo bapilong marwe kenmau ba ublay udan hajan jongpi. Menta dos ngobha penkit jingmot shipor lada pidon haying ni pidon hajing tia jongpi. Kabrip kikmat bat pusan bat ailat ya kani kejing duai ban tap ya kejing pang jongpi. Ngidep ba ublay ulong unong penkia ubakraw na kibakraw tam. Kublay kukpa ba iet ye ngawan hakmat jongme minta ha kani kakalemat aduai kamtam na kabenta kido kibapet bat sngap ya kani kasur minta kibasngo bakiladu jingkermen. Try metep bat mayo i ya baro ki umat bari jongki metep ru ya kido kimiet bagi yam ki pangnut marwe haba omdan manu bayo i. Ngakarpat ya mitray tu pensngan ya kadonut kabalapad lamong tu ay jingkermen halor jong kido kibaladu jingkermen haka jingim jongki. Menta ka klipman jongin ya ay tilut bat terwalun haublay utray kinrat ya baro kakya kasyon kijing kibeaday bat kapisa pilan bat ru kijing pang jing shitam haying hasem jongi. Try tepin kela ya kajing sya akan taj jong kanhe kapertay banlong kajing kerku jong me. Try tepin long ya kanhe ka video kalat ban pen kela ya kajing em jongki dokta ya kadonut jongki kring ya ki syami depan kiaru kodrai ya ki men bat pen kiaru ya kajing mut jing berkat jongki bahro skap ya kani kajing shisha kajing kentat jong brio kamut kajing kentat jong ublay wat lada kani kapertay baro kakentat yapi kenmau pa ublay uyay don lang rengkat bat pi ban kedep bat ban yalam lenti bat ban sensyar yapi lada pi ailat ya u. Kaktien jong ublay haka kitab u Isaya saw huwe sipo kaong te kumta wat tiang na bangadon rengkat bat pi wat kau na ba ngalong ublay jong pi kan pen klan ya pi ngan ken pam ya pi ngan shan bor ya pi
bat ngan penjam dakakti kamon jonga. Ngaduai bakajing suk jong mi kapapalat ya kajing syampang jong ubrio baro kan sensyar ya kadonot jong ki. Ai bakin yo thia suk yo thia san menta kamit haringkan bat kajing kermen kabatamai. Ngapan ya kani baro hakakerteng uji sukres utrai jongi. Amen. Para bangit token mau baphimlong marway hakani ka perthai kani ka channel man kasngi bat ublay kadon ringkat bat pi banyang bat pi lada kani kijingduay kalakta ikidonut jong pi bat kalapin synganya pi ngakan tuya pi ngobha tho amen haki comments lani la da pidon kijingduay bakarpang tho ya ka hangni bat ngiru ngini duai lang nakapenta jong pi pensa priang lem ya kani ke video syaki turu kibaladu jingkermen ha ke jingim desi kani kadai kesur kaba ublay ukwa man pensngap lingba jong pi wat kelet ru ban like bat subscribe ya kani ke channel pila ru man kershan lem ya kani ke channel da kabat join lang ya ka kenhon duai lang ka jingkershan jong pi ya kani ke channel kan ai mensim shu yangi man penmi shu kum kini ki video ai baka jingsuk jong ublay kan don ringkat bat pi baro miet la bat si kublay shibun maplaya don ringkat lembat nga hadu kabakut wadu jingkermen Henry tolong barbor kibadap da ka jingkermen lada pisgo ba ublay upen slam ya ka jubab jongu ha ka jingim jong pi so ba wat thaj Henry tu ya sha ken mau yu josem ula sha akan taj halaki jong ki hinmen ula sha berat ha ka thlio ba ula sha set patong Henry ublay syam laklet ni ino yu ka jingkan taj kapaphimat menta lesi kadai kalenti ba ublay upendon kam man penbet penbiang yapi na kapenta ka jingkerku kabakraw to ublay unkerku yapi baro